Bu, Bapak, ya doanya cana ka bumi doana ieu nya. Supados Allah teu masihan panyawat nu abot. Sok ieu doana. Dina riwayat Muslim. Coba. Allahumma inni a'udzubika. Sok sekali deui. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar. Apa rihil ahmar tuh? Nyeri dada, penyumbatan di jantung. Itu namanya rihil ahmar, ya. Penyumbatan di jantung. Wadamil aswad. Damil aswad deh, pecah pembuluh darah, stroke, ya, pecah pembuluh darah. Wadamil aswad, ya. Kemudian wadail akbar dan penyakit-penyakit berat lainnya. Bapak, Ibu anu masih dipasihan sehat ku Allah, suhunkeun ieu ka Allahnya. Ieu doa ku Nabi disuhunkeun ampir unggal dinten. Maka Nabi menjelang matinya, beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki penyakit yang berat. Kita bukan ingin seperti itu, tetapi kita punya harapan. Walaupun penyakit tidak tahu, tapi mudah-mudahan.